Braćo i sestre, prije nego što najavim sljedećeg besjednika, a bit će vrlo interesantno, samo ću kazati par riječi, a tiče se mladosti, onu temu koju smo dotakli prošlog četvrtka. Šta bi još bila mladost u duhovnom smislu? Bila bi jedan moment kada potomak svoga oca i majku uzme za ruku i kaže hajdemo crkvi. Ali ne prosto da kaže hajdemo crkvi u ovaj dan jer mi se sviđa, nego hajdemo trajno ka crkvi svojoj. To bi u suštini bila jedna mladost koja je prkosna, koja je stamena i koja je puna stavova. I dobro se sjećam onog momenta kada sam i ja stupio na prag manastira Savine. Majka je zasadila dobro sjeme, ali kasnije sam ju uzeo za ruku i opet doveo crkvi i ona je tu sad trajno. Ovo postavljam pitanje iz jednog razloga: šta ćemo kada prestanu litije? Šta ćemo kada izvojujemo pobjedu? Da li ćemo stati ili ćemo napuniti hramove Hristove zbog koga smo se borili i da li ćemo se hraniti njime kroz svetu čašu pričešća kroz koju se osveštavamo i mi i sva priroda i sva tvar. Jedna baka prije možda mjesec dana je postavila pitanje u crkvi Svetog Spasa na Toploj. Kazala je: sinko, šta ćemo kada prestanu litije? Da li ćemo se opet okupljati? Da li ćemo se radovati? Da li ćemo se grliti? Ja sam rekao: bako, hoćemo, i kad prestanu litije odslužit ćemo večernju službu, pa onda ćemo se dogovoriti da svi izađemo opet u šetnju. Ovo rekoh u spomen jedne mladosti koja će upravo sada da čita jedno svoje duboko iskustvo kojim je njeno srce dotaknuto prizivom Božijim, iskustvo koje je utvrdilo njene stavove, iskustvo koje će njene roditelje, a i mnoge roditelje dovesti i ostaviti sve do posljednjeg skončanija u crkvi Hristovoj, gdje nam je mjesto i gdje putujemo ka Carstvu nebeskom. Draga braćo i sestre, sada ću vam pročitati jedno pismo, odnosno svoje iskustvo, kako je to doživjela naša Kristina Bulajić. Braćo i sestre, pomaže Bog. Prije nekoliko dana napisala sam tekst koji ću, zahvaljujući blagoslavu naše crkve, noćas imati priliku da ga podijelim sa vama. Prije nego što počnem sa čitanjem ovog teksta, želim prvenstveno da pozdravim sav prisutni narod i izrazim neizmjerno zadovoljstvo što sam u ovim litijama i ja dio njega, što sam najkraće rečeno, a u to enormno vjerujem, među svojima. Odlučila sam da ovdje među ljudima koji su mi ova 2 mjeseca, ako ne većina fizički, a onda umno bliski, podijelim ono što mi već neko vrijeme bruji u glavi, a vrišti u srcu. Nisam ja nikakav govornik, u politiku se ne razumijem mnogo, od istorije poznajem ono što su me u školi kako tako učili. Nije mi cilj da prosipam patetiku, niti da se razmećem znanjem koje ne posjedujem. Zato shvatite ovo kao neku vrstu moje ispovijesti, nipošto pametovanja, jer mi to nikada nije manir, niti na to imam pravo. Ja sam samo jedno seljačko dijete iz malog naselja Bajkovina u mjestu Igala u Herceg Novom. I pišući ovu, kako sam je slobodno nazvala, ispovijest, prvim bez premca svetim pismom ćirilice, koju su ove ruke dok su još dječje bile prvobitno spoznale i kojeg se ovo dijete ne odriče niti će ikada, želim da podijelim svoju spoznaju. Krik koji je u meni nezaustavljiv, volju koja je postala iskonska i ljubav koju sam obgrlila, ljubav koju tražim čitav svoj život. Dok ovaj, najblaže rečeno, gnusni i sramni zakon nije donijet, imala sam, priznaću, vjeru koja mi je od rođenja, tako reći, pripojena. Vjerom kojom su me učili, ali ne ona sa kojom sam svim svojim bićem bila. Nikada nisam bila ateista, ali nisam bila vjernik kakav se od mene očekivao da budem.
ali sa druge strane nikada nisam ni htjela da mi religija bude imperativ, jer nisam robot, tek stoga ako mome srcu nije blisko, onda je uzaludno. Ako ne počinje i završava s osjećajem tog duhovnog, a ipak čudesnog Božjeg prisustva, nije stvarno. Zaista sam priželjkivala da me ista moja pravoslavna vjera jednog dana dirne na onaj način koji nije površan, kakav je bio moj, već istinit i nepokolebljiv. Bila sam površna i osiona, nezainteresovana i čak sumnjičava. Bila sam svjesna da zapravo slijedim ono što mi je porodično bivalo nametnuto, a nešto mi je srcu blisko. Od svog rođenja imala sam, grubo rečeno, model nekoga ko strastveno vjeruje i ima onu duhovnu povezanost sa Svevišnjim, na neki način mu zavidjela i željela tu povezanost i sveti mir koji je kroz njegovo biće oličen. Ali iz nekog razloga ga nisam sticala, a na silu se ništa ne može. Ta osoba je oduvijek bila i bit će moj otac. Ja sam nekim, nazvala bih to čudom, spoznala kroz ove svete litije, bez imalo pretjerivanja ili samoforsiranja, snagu koju narod ove države posjeduje, a koji je nepobitno fetus takve vjere koja snažno pokreće, a nikada ništa ne traži za uzvrat, koja se vječnim plamenom cakli u očima bijesni, koji će životom braniti ono što manipulativni državnik pokušava da im preotme. Snagu onih čija je volja oštra kao mač stotina krstaša, duša čista poput djeteta, a hrabrost junačka kao Miloševa. Dok sam gledala svoga oca Zorana, kako lavovski urliče taj veličanstveni slogan sa toliko ponosa i tog nekog naboja u masi koja se pokorno poklanja svemoćnom, u tim svetim noćima, suza tog iskonskog ponosa i istinske poniznosti iz oka mi kaplje i u meni se počinje rađati spoznaja. Takvo saznanje koje se u srcu nastanilo, ljubav koju sam počela iskreno osjećati, koju sam pustila da me obuzme svim svojim bićem. Nemoguće je ignorisati radost prisutnih na ovim istim molebanima, ne osjetiti plać prisutne novorođenčadi, ne pokazati divljenje svakom dječaku ili djevojčici koji grle ikone kao važan dio svoje imovine, ili pokloniti se do poda svakom starcu ili starici koji su fizički slabi, ali srce mladi. Svi su zajedno u toj čudesnoj vojsci, stameno koračajući, ponosno prkoseći nametnutom, pokazivajući ko su zapravo i za šta se bore. A onda sam shvatila, to je Bog, Kristina. Samo On je mogao iznjedriti na hiljade ove čudesne čeljadi na ulicama Crne Gore, ujediniti nesložne i dati im stamenu volju ravnu čeliku. Niti jedan političar, vođa nekakvog pokreta, to ne bi mogao, dok nije on, kroz mudre riječi našeg mitropolita, gospodina Amfilohija, naših očeva i monaka progovorio i dao nam nadu da je sloga jedinstvo ključ našeg uspjeha, a povrh svega bezrezervna ljubav koja nas oplemenjuje. Stojim sa vama, braćo, osjećajući čudesnu prisnost bez da vas većinu i poznajem, ali sigurno znam i osjećam, tu sam gdje mi je mjesto, tu pripadam. Vaša sam i vi ste moji, zajedno smo ovdje do samoga kraja. Dok ponosno šetam rame uz rame uz vas, znajući da smo na pravoj strani istorije, dok istovremeno istu sami pišemo. Za kraj, željela bih da zahvalim svim tim mračnim i malicioznim umovima koji su nas doveli u situaciju u kojoj danas jesmo, jer bez njih možda nikada ne bih spoznala to što jesam. Nikada ne bih spoznala silu Božju i snagu Carstva Nebeskoga, zbog kojeg smo se ujedinili i pokazali bezdušnicima ko su pravi Crnogorci. Osvanut će još jedna litija, braćo, još jedna šetnja, dok čekam da se upali nova svijeća ispred crkve Svetog Arhangela Mihajla, čuje nova besjeda među zidinama manastira Savina, gdje mi sila nebeska u stotine glasova ovih odvažnih vitezova, među kojima je i moja porodica, govori da sam tamo gdje mi je mjesto, ispunjavajući svetu dužnost braneći svoje, domovinu svojih djedova i predaka, našu domovinu. Ne želim da se pitam da li ćemo uspjeti u svom cilju, jer mi srce govori da to već jesmo. Samo sloga bit će poraz vragu, braćo i sestre. Hvala vam na svemu, živjeli mi svi do jednog i naravno nikad jače. Ne znamo sve i